presented to you by the IZ Entertainment. Siyabonga kakhulu ngicela ukuthi nje ngidlulise lokho okuncane angizukuthuma wena izethu zelezi ezweni lakithi ziyadingakala. Masibonge kakhulu i-support kibo bonke abaphume emakhaya bakhohlwa konke ade kufanele bekwenza bazosapota umfana omncane nangabe sethe ucela ezweni lakithi kube nomcimbi ofunzelwa. Ngiyacela kunangelinye ilanga susupport bese ngithi bafowethu kukhona mina engunakusisileke ngicela ningilalele kakhulukazi kuma-artist lawadela ezoperforma. Le ndawo esikiyo bafowethu nodadewethu akusiyo inkundla yeze-wrestling noma yezamakomane ukuthi kumele nangabe ithuba ungalitholanga kahle bese uphuma usudonsa usuvinjwa ukuthi wena usuyalwa uphakile uphumasile. Ivamile-ke vele le nto ukwenzakala emculweni into esiyenzayo bafowethu ukujabulisa abantu nokuzozikhulisa sizithuthukise izinga lethu ngolunye usuku sibonakale sesikwenye indawo. Kubafethu labangibonele engaziphethe kahle la ngaphandle ngibe buhlungu kakhulu kwemina njengomntwana wakwadala kade ngaqala indima zomculo kodwa namanje nhlonipho ngisenayo. Ngiyabonga. Yes.